Na pad za Vitlejem. Popoldneka se približujeme do praznikot Roždestvo Hristovo. I dobro je v ovoj Božitjem post malko da zapreme i da se zaprašame što naučivme v ovoj Božitjem post, da li rastnevme vo naša ta vera ili samo pominavme niz ovoj post bez nekoj značajni promjeni. Može bi uopšte i ne postevme, može bi i ne molevme, može bi ne sme se ni tu ispovedale so odluka da se promenime. Može bi ni odime na sveta liturgija i drugi pobožnosti vo crkva. Može bi ne sme go promenile našite odnesuvanje kon drugite, ni tu pak sme se promenile vo našite dela i zborovi. Često ima kritiki za postot i načinot na koji se posti. Ima nesoglasuvanja među ljudjeto. Ima sigurno ljudje koji vele da postiš od meso i mlečni proizvodi, no znaješ da jadeš rakčinja, skapi ribi i druga dobra hrana. No isto taka je prašanje da li vo vreme to, posebno na post, je potrebno da se prepuštame na kujna koja bi go narušila značenje to na postot. Koga postime, ne se vozdržuvame samo od hrana, tuku i od najrazličnijih zadovoljstva za teloto, za da go zajakneme duhot. Sepak postot je orudije koje ni pomaga da rasteme pod laboko i vo molitvati vo zajedništvo su Boga. Dobro je da se posti od zadovoljstvata na teloto, za da bideme poblisku do Boga. No postot bez molitva, dobri djela, isto tako je besmislen. Kako što je besmislen i hristijanski od život bez ove raboti. Da se opiteme do kraja od novoj post, no i do kraja od na naši od život, da usvojime mentalitet pravi kako što pravam jas namesto pravi kako što zboruvam. Su drugi zborovi postime bez da se žalime. Rasteme vo naša ta vera, zato što poukata vo vera ta je najvažna, bidejki to je i obvrzki i proces na doživotno učenje i spodjeluvanje na verata su drugite. Da živejme vistinski hristijanski život, za da možete i drugite da je iskusat vistinska ta radost od Božjo to prisustvo vo našite životi i za da možete i tije da ja spodela ta radost od drugite. Samo su pridružuvanje ko naša ta vera vo našite životi i djela, možeme da ki barame pozitivnite promjeni što sakame da ki vidime v ovoj naš svet. Na pad za Vitlejem.